Senator Manandi Samson Cherargei owacho ni apise mag jood bura ma Bunge Towers ok olosi kaluwore kod achal ma entirego e sani, kowacho ni ok olos gi yo makare. Cherargei owacho ni pok gineno oboke mapuodho odno mondo mi ochak ti godo. Omedo se omenda moseti godo e goro apise ma kanyakla kod mwandu mikete, mowacho ni okawo omenda ma ok owinjore. Niwaambie wala ambao wanasimamia, ukiona moshi inatoka ujue moto iko. So wasiassume hizi vitu tunasema ni vitu za hivi na hapa na pale. We want to do the right thing because we are the lawmakers, we do the oversight and we want value for the money of Kenya. Kwa sababu hizi pesa ambazo ni zilijenga Bunge Towers si pesa za Cherargei ama za mtu fulani. Hizi ni pesa ambazo ni kodi ya wananchi. Na pesa ya wananchi lazima kukuwe na value. Kwa sababu hizi maofisi ambao tunapewa ni ofisi ya public institutions. Tunataka zikuwe na zile facilities za kutosha, tukuwe na value for money. Kwa sababu kama tunaweza tumia pesa hivyo bila kuwa na njia ambayo inafuatika, and then it is very unfortunate.